Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu lian sang puya State chunga Village Council le Local Council in thanatana campaign hunchu voin tlaidar khan kharani a silent period mantan ani voin Village Council le Local Council in thana campaign thai hun khan political party te chon thei top chemi pui vote anzong Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan July no pangtene na inkom na hun pariksha pe charcha program mang pariksha pe charcha hi Mizoram atangin Governor General Retired Vijay Kumar Singh Hovin voin khan video conference mangin zirlai tenan chim State chunga Village Council VC le Local Council LC in thantana campaign hun voin taidali khan kharani a silent period mantan ani State Election Commissioner Dr. Aizawl thangle na chuan in thang turin engkim pe felen tot asoya VCLC in than vote thak hi nilai ni ni som pani khian nei turani a vote nei zong te ril thiang him takpua vote thak tho turin asom ani silent period in campaign hi khap pania hemi chung hian campaign reng mi na lu te public meeting ang chi te vote turami thlem reng te hi phal ani lova hetianga ti na san hi voter ten ril thiang hlim taka an ngai tuana an man thena turata na ti ani voter te vote nei an yang nge ya ni som pani a hian vote thak turin ka han ngen du chewa vote thak honi jing dar sare tanga tlai dar li in kara ani a thinlung thiang hlim tak ril thiang hlim tak puwa vote kan nei te thak ngei turin kan in ngen ani Pula thangle na chuan MPF le NGO sang tenen an tho hun a thata wang le Mizoram me puite an changkan wang ba ka trulova in be an chinlo wangin in than monom tak nei ani thin thu Akasvani correspondent Srila tun LCVC in thantura hian person election duty le voter ten role o sam taka an the nan ECI website da ani don ba ka vote ta te arwala chiar tu mani ti a hei Mizoram anti voi khatna tur ani tuntuma vote ta te hi zandar sari tanga chiar tan turani a vote thak that ngai omani chuan ni som pathum ninga ni athak le tur ni in ni som pathum vek dar sari hulama vote thak that ngai te chu chiar le ngal ani bokang khanthar te chu ni som panga zirtop nia in siam rem man tur ni in ni som panga in nia in khan mor bokani ang Autonomous District Council omna tiam lovin Mizoram District Pakua VC zanga samli pali omin bial sang ni zali le som paruk oma bial sang khazere pathum te hi 2 point an chu thai ani line bial zaruk som pathum me setana haubi kani a bial sang ni zali som paruk chu turam hing pelut mi sang ruk zere som ni pakua omin candidate sanga za som se pare te chuan 2 point an chu thai bial an chu a me setana haubi pol chu tu hi mi sang khat zaruk som nga pakhat anni Aizawl Municipal Corporation hom chunga LC somret pasiri omim bial zanga somseri panga oma bial zali sompore chu du chu theini im bial za somnga pasiri chu me setana haubi kani a MC hom chunga LC in than chu tu hi general seat a sangkha chani som pakhat le me setana haubi chu tu mi zali somli paretan om ani lunglei Municipal Council hom chunga LC somni palia hian bial za somli paret omin metin chu thei bial za le somle me setana haubi bial somthum pareta oma mitin chu thai biala candidate zathum le pako omin me se bial big chu tu zale paretanam boka LMC noya LC te hi anin than masakna bertur ani voin Village Council le Local Council in thana campaign thai hununga political party de chuan thei top chu in me pui vote an zonga ZPM party chon Aizawl press ka pa chan chumumi te komin an party chu Mizoram politics heart thana thlen tu me pui be sele in khana party om chunan ni ati a LCVC in thalom tura po mi puitan na sang takan chantir nge an be sei thu an soi Chief Minister Pil doma kai shuai kalphung thar mi pui sarkar chuan ramro rel na chel tiratangin beina le soi chena kara thathalovin ramhason na tam tak kum khanlek chung point an thok to a ma choble nakal lai mek po thanam tak au mek ti TBC lal khan moya General Secretary Medium Publicity ZPM chuan soini LCVC da chu sarkar kut ke poimo tak le me pui na in ngeng kat ani thu soya in kobrem tak le state sarkar policy tui pui tur le phur taka sarkar mlang na mani veng thwa kalpui thei tur Village Council member khan chu apoimo hle don ani atibok MNF party senior vice president Dr. Al Thangle na chuan Village Council le Local Council ten sarkar an thopui thadu lo ti sarkar hotu ten an soi re fo chu van doi thakati thu soya MNF sarkar live covid ripuya wanga Village Council le Local Council in than son hlat angai khan an party chuan opposition party thatakin an thopui thei ti soin covid do na konga India rama ti thaber Mizoram ani thei chan lian tak anni ati a in khanna
machon turin an party chu anin peito thule mi pui ro rel na veng him tur le khole veng tna mi pui te du thlan na ngai poimo chung mason na thok tu tur candidate an da fel vek to ti soim mi pui ro rel na ven him ani thein atan zoram mi pui te chu tai mata ka vote thak turin asomani MPCC president Pil Thanzara chon lunglaya Congress bavana thu soin Congress party chu sakho zelen da dan pui ada tuani a tuna chon BJP sarkara dan puya sakho zelen ti botumin man na meka chanchin thashil ahar ta hliani atia MNF in MEP en ho champuya ZPM in ban kai policy a tu tan ma goran an tang nova mun phi atowin an nei boklo ani atia kumsom thum chunga ti engma ne lova pu tu ten thil anti zian chiang to a damdo in le lengpui airport and call an hupura mini hydel project po sumdong pe kan tuma congress malak to na an thal zo an hlau thua soi ani Wain Khan MPCC shuai to the chuan Aizawl press kapa chanchumu mi de komin MPCC chon hriat thechina VCLC tram po to chu Mizoram avoi khan na ni anti a VC le LC tram chu voi khat covid len lai khan po selo ni to a chan thatak wanga ti ani a sarkar kal to te hetianga mi pui thlan te tram po toy hi an hringai lova puitling takin an tho pui jok thina in clearna awm an hringai lo anti tunin thana mi pui thlan te chu sarkar lai chon a tho pui thei tur ani a chu democracy kal phung ani ti soin VCLC chu poimo MMA mi pui sarkar in ti mitin huap aw hla nei ten part dang VCLC te tho pui thei lo tura soi chu afulo thule khotang an mani en kol tur thabera an thlan te chu sarkar in a tho pui mai tur ani anti bok BJP Mizoram Party in Khom Voina Aizawl neya State Core Group Member Dr. K. Bates wa MLA chuan thu soin tuna Congress Party din hun chu chiang hle a tun tum Delhi in thana po Congress Party din hun chu zero ni ti a Mizorama temin Delhi ai chuan an thasheta a chan chu MLA pakhatan iwang ani ti a India rama Congress Party chu azung nge to a that chole harvio don ti soin Mizorama po Congress Party chon ongrok lama pana tuna MLA pakhatan neya Nimasela na kinno ka ero Mizoram po gold medal na phak lovanga silver medal le bronze medal la khi an na ber tur ni to do na ti Dr. K. Bates chu Mizoram sarkar chu ret heile har sa tak ni ma se BJP thopui an hri awangin sumpuk tur chongin an phirwa ya khatin sum an puk ta tlo mai ni mi pui laka anin zorna an thuti aman ti hloting hei theilowa fa patan bo din hunnen te po anin angdon viawa tuna BJP belovin tan ma sela an tan bona ei turan ta chamanga ei turan mulo hun engtika emochuam in chir hun nein an nei namlet nge don ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar ngai thak le chiar the da ani ta tukjing dar saria Chanchinthar hi ngai thak le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan Wain Khan zir line up pangten in inkom na hun pariksha pe charcha program manga Prime Minister Modi chuan zirna chu apoi mo thu soin nun pum pui ma sona turani ti a zirlai chu in chung luma in khung nu lo tura cha im ma son zel tur chuan an thil ti chak zong te po tia anwa chho ve ngai ni atia hei hian anin exam na apui thei don ti a thu zi alama chanla a an nun phunga be tir ta turina cha bok ani Absent of illness does not mean we are healthy. नींद पूरी आती है कि नहीं आती है इसका भी पोषण से लेना देना या ज्यादा नींद आ जाती है तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है कितने घंटे सोता है ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर Modi hova New Delhi pariksha pe charcha tumri na hi Mizoram training governor general retired Vijay Kumar Singh Hovin Wain Khan video conference manga chimani a he program hi exam chon mai tur zilai te ba ka nu le pa le zirti tu te tan ro man ni in kumin hi tumri na ni a he huna hian mi viable changa chuang tela chut ni in atam an tamber tumani Mizoram zirlai te nu le pa te zirti tu te school education official te point he hun hi governor Hovin SCRT Auditorium and Conference Hall chal tanga tringin video conference kaltingin an chima programs of nu hian governor chuan zirlai te komin exam chon konga poimo te in potang takin asoipui ani Wain ve Khan Saitol Middle School 1 Saitol venglaya district borsab Dr. Ngurata Hovin zirano pangten online in chimpoka program of nu hian zirlai te exam chon kong an shetur poimo te shilfia ani ponto angin St. Paul's Higher Secondary School zirlai lan sangral te po som zirlai chu
pariksa pe charcha voiriat na hian Prime Minister Narendra Modi nen inkom turat han ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui State Sunga Village Council le Local Council in Thanatana campaign hunchu voin tlai darli khan kharni a silent period man chanani voin Village Council le Local Council in Than campaign thai hunga political party tizon thei top chu in mi pui vote an zong Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Zelano pangten na inkom na hun pariksa pe charcha program mang pariksa pe charcha hi Mizoram atangin Governor General Retired Vijay Kumar Singh Hovin voin khan video conference mangin Zelai ten an chim chu ti chong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani